دەکام خێرەهاتنا خودام بکن دناو مەدا دۆستên min gelekî newazeya got em karî bin em li ciyekî bin wek vî cîyehanê ew ên gol me temaşa dikin li malê ew dikarin mijûl bibin di gotina Xwedê de jî. Miskînî ji me re dibêje dema got em gotina Xwedê rave dikin em ronahiyê em distînin. Gotin dilê me û rewanên me pîroz dike û ronî dike. Ev gotin ne tenê tariyê dûr dike lê her hêz û derfeta got me bi Xweda bihêz bike û jiyana me serkeftin bike ya got em bi hewcenetê de di jiyanê de. Em ji bo nameya di du waniya Korintos a got Bulus nivîsandiya dibêjin û li vê derê nameyeke hêz heya lêbelê bila ji Xwedayê ku me her tim di koma serkeftina Mesîh de dide meşandinê û bihna naskirina xwe di her derê de bi navgîniya me belav dikare şikir bibe. Rizgariya me ne tenê tiştekî rastiya lê rastiyeke û bereketeke mezin xweretînê. Em ji bindestiyê xwe azad bûne. Em ji Xweda ve têne meşandin di İsa Mesîh de şabûnê. Gelek ayet me hîn kir a gol ser vê babetê di axifê. Dema got Xwedan gelê İsraîlê azad kir ji Misrê ev mînakeke ji tiştê got di jiyana me de çêdibe. Negereke got em bimeşin û em bêjin qey em bindestin. Dibêje got ew wexta got wisa bêhna xwe tu hîn bi temametî azad nebûye û ev şaştî tenê li ser te disekinê wê dema got hûn bawer dikin bi gotina Xwedê hûn ê xelas bibin. Zebûra 105 vekin û wî ew bi zîv û zêra derxist û ji eşîran wan yek jî tilpekî nebû. Xweda te derxist ji ber got ew yê got kar dike. û tu derket yê Xwedê û reydariyeke mezin di her alîkî jiyana te de berê aqilê te tije bû ji fikrên xerab lê ne aniha pê da jiyana te hat guhertin bi temametî tu aniha mirovekî nû hî. Berê tu mirovekî got tu bin deyna dema bûyî û tu nikarî bûyî rastiyê bêjî her tim te deraw dikirin lê aniha tu mirovekî bi temametî nû yî. Mirovekî tenê jî tune ye di nav wanê got Xweda we xelas kiriye yek ji wana yekî got tilpekî ye yek ji wa bêqîmet tune ye. Heke te ev sozgirt tê di aliyê evênî de şefa bibe û bi rewanî jî tê şefa bibe tê xelas bibe. Ez bi aliyê pera de daxifim tê serkevê. Heger te dest bi baweriyê kir bi tiştê got Xweda ji dilê te re dibêje tê mizgîniya bistînê û tê bereketa bistînê. Dema ew çûn Misir kêfxweş bû ji ber got tirsa wan daketibû ser Misriyan. Dema got em xelas bûn tiştek bi jinîşka de jiyana me de çênabe. Xweda kar kir û berdewam kir tê de û dawiyê de te îtaet kir. Dijmin ê got me bindest dikir nema dikarê got wisa tehmûl bike. Zêde nikarî bû tehmûl bike. Daxtek ji esmana hebû û kêfxweş bûn dema got ji bin destiya wan azad bûn. Piştî wê çi kir? Xwedan ewrê mîna rûberê li ser wan raxist û şev agir da bûna ku rêgehên wan ronî bike. Tangasiyên gotên ser mirovayê goîn hîn biryara xwenestandiye nehat ser me. Bi çi swarêz ez yê Xweda me lê ez ketime bin tecrübekê de. Tecrübeke gelekî zor. Ez pê dihesim ku tecrübeke gelekî xerab e. Bi Xweda re biaxife ser wê. Çima ew ewrata ya Xwedan bi ser me de nagire ya Xwedan. Ez bawer dikim ku ew ewre heye. Em dikevin tecrüba de. û berê jî em fêr bûne ku ew me ixtîbar dikirin bi tiştên xerab. Lê ne piştî aniha em aniha cuda ne. û heger şev tarî bû gelekî bi ser me de Xweda yê ronahiya xwe bi ser me de bike bi amûdekî ji agirê wê rêberiya me bike. Wê çi jî bike? Wan xwestin. Wî sûskan şand û bi naneyê esmanî zikê wan têr kir. Ma tu bi hewceyî got wehî hebe Xweda pirs ke ser wê. Tu bi hewceyê alîkariyê
تدكاري تب خدا را باخفي خدا چكر جي وي زنار قلشاند و آف پجقين هركي بجيشك سواريز مترا گهاند خودي نستاند از مروفكي لسرين دن دسكنين استيكليا خطاوجم سرين دن نا تمروفكي احمقي هين تفير نبويا چاوات و شاربكي و تسرلنگي خو بسكني هين تل بندا مزگينياي تل بندا پیروزياي خدا ویرا گهاندنی و وی کاریب کسی را زاروک خورا ناکی زاروکی وی اگو دکارن دو خواوکن خدا دکاره گو خوارن جوارا یا گو او بحوجه وی نبینه جبر گو هر تشوارا تأمین کریا هگر ته براستی دمالباتا خدا تنگاسی بی و تتخوازه گو اوسا بگو هرینه خدا بخوازه و جانتا بگو هرینه تکلیا خباوه سر روحی پیروز تنه دعا بکا گلی اسرائیل آفوات نبو او بحوجه آوه بون خدا آف داوا چما خدا وسا کر جبر کو سوزا خوی پیروز سوزا گودابو ابراهیم دبیرا خدا آنی دو تشت خدا بیر آنی ابراهیم آنی بیرا خواه سوزک پیرا چکر سوزدا گوی پیروز بکه و گوتنا پیروزیا خواه گوت جیه گوته دوات کربو ما خدای مشفا بکی ما یما خلاص بکی هلبت یما خلاص بکی و چما یوسا بکی جبرگو خدان همو تنگاسیین ما و نالینین ما و نخوشیین ما و خرابیین ما همو سوجین مال سر عیسی مسیح و دما جبرگو دما گو ام دعا دکنجو خدای امتینین بیراوی كوريوية قد برقو نهي المدمر اف بنقها باوريا ميا قد الشفانا بمش برقوز مروفك قنجم وش برقوز ناخوازم بنالم از دخوازم مروفك قنجبم از ناخوازم بردوام بكم دناليني دا لي از شفا ببم جبرقو خدان قربانا إيساتي نبي راخوا وقتا قو إبراهيم أوجي وصاكر وخدا سوزا خوا نادي آلی خدا تجاری یک زاروکن خوا ونداناکی جبر کو سوزا خوایی پیروز سوزا کو دابو ابراهیم دبیرا خدا آنی وی گلی خود ناوا کیف خوشیه ده بقیرینین کیف خوشیه کو وی بجارت بو جوالات و درخستن خدا دخوازه کو هون نبن دست بن اگر تو گریدای به گناهی وک نارکوتینه و بندستیج خدا بخوازه کو تا درخینه جوینا خدای کیف خوشی بینه جیاناتا یه تا درخینه بکیف خوشی و بسرکفتنه گلی خود درخست و اف گلک الوردیارا وی گلی خوا دناوا کیف خوشیه ده بقيرين كيف خوشيين كوي بجارتبو جوالات و درخستبون وي اردين نتويان داوان وكدا قلان بميراسي قرتن بوناكو قايدين وي بين جيه ولبايزاغونين وي بچن پسناهيا پیشکشی خدام بکن خدان وسع کرش بوگو هون زاگونین وی بگرن داگو هون پیرا پاردام بن جبوگو هون ببن یک وگو خدا ایسا گوت ازو باف یکن بگوتنن دی هون دکارن یک بن بخدان را دما گوت دست پیدکه و گوتن خواد دکه جیه کار دا و تسکنه سرتشتی گو خدا گوتیا ناخوا چما خدا واتش تاج مرا رادگهینه جبوگو ام پیروزیک بن لور سروی عرده خدا دکوماست سرکفتنه دمدمشینه خدا به ترنگی دی رانابه هگه تو دل پکید بید جانا خدا و هگه تشت زحمت بن جتره ناخوشیار با خدا دخوازه گو تبکه پیروزیک راستی و او سابکه گلک زیده تر هیا گو انفیر ببن دوستنو هرن زبورا هفته و هشتا و گلی خواه مینا میهان برعو لچوله وان مینا کریه کی آجوت و دناوا اولاداری ده ری نیشانی وان دا نترسیان لی بلی بحری نیارین وانن دا قرطاند
خدا واج مصری جه ولات بندستیا وان درخست بسرکفتنه کمازن خدای تش بندستیا تا درخینه روشکا چیتر بگلکی دماغو خدا تا خلاص دکی تو پیروزیان دستینه او دماغو تو بریاره ده گو تو کاری شرخواز بسکنینه و خدای تبکی اول پرستیه ده خود تو ترستنه تو دکاری گو تل پاش خدای خو هری مروفک دکاری گوشتره بیجه تا پیمانک به شرخواز را چیکر من گوتنک پیرا گریدا تو قیمت جوه پیمانه را تنه دکار شاندیان ده آیت سیهی چید بیجه خدا تشتی گو مکریه ده پاشاروژه ده خدا حساب ناکی جبر گو ما بیزانین چیکر گوتنندن خدا همون خرابین ما محود که وگو افتشتی هانه تجاری تنبون ایسا گلکی دیار بو دماغو گوت هون راستیه دزانن و راستیه و آزاد بکی ده دماغو هون بردوام دکن بگوتنا خواده را و دکارن گو دلیتا دست بده دلیتا نگرک گو حتی تو دعاجی بکی لیا خدان من بکا اولهیه داش برگو من پیمانک به دجمن را چیکر و از دزانم گو چه قاسی دجمن بترسهیزا دوی ده میده بخدا را باغفر جوی ده میده هر هیزاویه بسکنه و یه دشمن و خورجای تبکش بگو تنه دوراوی جبرگو خدای ما بدکوما سرکفتنه ده بمشینه بناوی خدان عیسی مسیح و گلی خو مینا میهان بر لچوله وان مینا کریه کی آجود خدا گل اسرائیل به اولهی آجود خدا دخوازه گو من بر به خیره و ببی بیت الپکی ناخو خودی دبیجه دو جوره دی کلیاوی هنه چما گرک اس پی اولبم جبر گوی گوت او صاروکن خواه به جداهی تی کلیا وارا گریناده نترسا جی ایریشن دجمن خدای د کوما سرکفتن دم بمشینه و اولهیه بده من و مش بندستیه بکیف خوشی درخی و چه قاس باواری هم پیزه دبو هو قاسی جیانا من یه چیتر بیب خدا را هو قاسی خدانی بیتر بکیف خوش بی افنامه یک جتره دادشیار ببی و تپیروزیه که مزن بی و خدان خوده همو سوزین خواه ایش جیانا ورا چه بکیم جبرگو ده اشعیا 55 داد بیجه جبر کو هونه بکیف خوشی و درکون اف خدای مزن ایگو جنه تشتکی هر تشت آفراند و لدنیای بلاف کر خدا هر تشت خدا و آفراند و جبرت بیجه بکیف خوشیه که هون دردکون آشتی یعنی چارسریه که تواهی بدجمن جدجمن را هون ندین دارن هونه بکیف خوشیه درکون هونه آزاد بن بتمامتی و تشتک جی خرابی دی جیانا و دی تنبی و تشتی هر بچوک جی نجاست ری تنبی یه بتمامتی هر جیانا و جبرگو هونه بآشتی و بکیف خوشی هونه ورن هونه بکیف خوشیه درکون بهیلا گوده ویتا تجبی جی کیف خوشیه برا رویتا رونی بی و جیانا تا کیف خوش بی بکیف خوشیه که از تیم پادشاهی خوده بده کو ما سرکفتنا خودم تیم شاندن و با اشتی و کیف خوشیه زورم و چل ورد بیجی خوده جی جبرکو هونه بکیف خوشی و درکون و بسلامت و ورن برن دی چیا و گرل بروا دست بسترانا بکن و کیف خوش بی و تفدا جبرکو تب خدا تیم شاندن تشتک تن دنیای دوی جیانا تب خدا را بسکنینه چیا و چپ دی چیا و گرل بروا دست بسترانه بکن و دی همو دارین بیار دست به لخستنا چپکان بخن کاری خدا تمام بو خدا بانگی مکر داگو ام سرکفتی بن داگو ام جوی بن حیا بیداوی و حیا هرهی داگ بلغ ناوی خدام پیروز بی دکا ام بسکنن آنها دلدارن و از دخوازم بوار دعا بکم سری خدا خینن چاو خو بگرن فکرن خوا بر با عزمانا و راکن دوی دمیده یا خدان از دست بیدکم و دعای
از دعا دکم بناوی خدان ایسا یا خدان از به حس دکم از دزانم گو گلک مرووی گلوی داره شیار بون لسر وان راستیا و لسر چاوا خلاص بونا ماج بندستیه تشتی گو تجی اسرائیلی رکر او وینه یکش مره یا ایرو وینه یک جی تشتی گو گرک اب مره چی ببی یا خدان ام بسر نکتن ام نسر کفتی بونگون وان تشتا فهم بکن مته گرینگی ندای یا خدان هنک جوان پیش کتن لی پیش کتن و لنگی واگری داینا او هین نحاضرن و نه آمادن گو به آزادی بمشن مروفن جوا هین گلکی تینا جبی واز و سیریرا آگو جوارا بود مصریدا و هین دخواسن گو وگرن و جار جار ودگرن لوان تشتی ایج یانا خوانی کفن یا خدان گلک هنه یگو لآستانگی آدنا دخوازن گو بانگی خدا بکن و دزانن گو افری کاراستی جوان را لیا خدان او بتمامتی ورطینا دا آستانگی آدا و او نکارن گو بریارکی بستینن لی از آنها ایرو الویده مجبوک گوشتا بخوازم گو افرا گهاندن آگو تدایا گلی خو ایرو و یا گو دلی مرونی کر اف باوری و او مروف برسیوی ددن و او حاضرن گو بتمامتی جدف هموت آستنگی ای بری بردن و امادن گو همو خرابیا گو جانا و خرادکی بردن یا خدان تا آگره کی خوری وره یا خدان و درباسی وادلا ببا دا گو آگره تا همو نخی ای خرابی گو آگره ده بشوتینه همو کارینی شرخواز بشوتینه ای گو خمگین دکه وره وام مروفا خلاص بکا و آلیکاری وان مروفا بکا او ای گو هین نسبتینه دباوریه دا و ری دان خوگو بورتن به گلک خرابیه یه شرخواز یا خدان ایرو ام جه تدخوازن خلاصی ام ایرو و روچ که تدخوازن ام ایرو سرکفتن را دگهینن ام ایرو گرک شیار ببن ام بانگ دکن یا خدان ام خلاص بون بتمامتی جه هر گردان بناوی خدان عیسی مسیح و آزاد بکه یا خدان و از ریداری روانی گو تدای من بکار بینم یا خدان تدبیجه گو شرخوازن هنا ناچن تلتني بقلق دعا وروجي لي خدان ايرو مش دعا دكن ام جيانا خوشترا جدا دكن و اف آستانگی ضعیف ببیت ویدا میدا اف آستانگی هری دور اشترت بیجم هی رحن شرخواز ين خراب و پیس هون دور هرن و نگرن قد ونگرن هی رحی دروا از امر ددم تد ویدا میدا گوت درک ویج جانا وان مروفا بناوی خدان عیسی مسیح